so obekaya yewura ye maame ene ye sister Emeafa Hardcastle okoka bibi didi papa yatem so obekaya heya ne ye kika bi kire maame no ene ka se onko paacho na jomahama mpa hantan so ofre Annoh-Dompreh silly child. Yes. Ema ye nyina ka say oba de ni se wo kasa. E de na wo kasa de ne kire bema. Sure. Unim say keka bi kire oba ne pa say adenti no wadi du oba time bema na time so e silly. Oye wo MP. Ema ye nyina digu Emeafa Hardcastle. Ye kure ka say nko na appointment kura nko mu revoke. But then na me gina me social media na mu pa chow. Sure. Enti me tra radio so enso apa chow say me tia sa maame no me say me gina radio so because me keka bi kire maame ne say wa frɛ MP ni so ye silly sure but ene me ankasa me pa akyɛw agina me amana mu say asam na me kan ye no me pa oba na kyɛw in fact na wo so ka kyɛ ne say ɔyɛ akwada na wo so ka kyerɛ MP ni say woni me fie nyansa fie nyansa na wo say ɔka kyerɛ MP ni say eni kwan say wo tena MP ye frɛ wo honorable say na wo so o ka kire ni say wo kura wo de e wo say Ghana ye ban na wo kura say obekɔ parliament because e wo say nko ka kire say wo say sa de wo kɔ mental home maame na nka ne ye kura wo say sili ni kura de neso na wo so o ka kire say MP no ohia say wo say de ne kɔ mental home sure ne kɔ check na adwene abusia unim de nti ameka saa yentie no anasa MPP ni mapa na wokoto se MPP fo anasa MPP ni any NDC ni eko a bo MPP ni no na yembu NDC ni Mbacho mesa de kwa achire tie papa no ye fe na Annoh-Dompreh ono na nansenya oba bi ka so oyesili tese oyigimifo ama ye nyina digu ne so no enra video e course viral anani age a wo ka so obekaye a ablekuma right that is ablekuma no the na still na nyambo you know ena instead so obefa mra kwan so asanempia wo nanse kura no ne ye se ya suspend you 2 weeks no sure ye de oba fie ho a ensemuna a wodi kan ye ni nyina ne say because is nyambo ye ntino o hyese se wo MPP ni na akoto se NDC ni ye bibia kabom na omombu NDC ni no MP